إذا رميت ولكن الله رمى. سأقوم الآن بإذن الله عز وجل بضرب الآليات المتقدمة المنطقة. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan momen Brigade Al-Quds meledakkan tank Merkava milik Israel. Tank tersebut tampak diberondong peluru tandem pejuang Palestina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 8 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Brigade Al-Quds menunjukkan momen tank Merkava Israel menjadi sasaran peluru tandem saat nekat menembus area Al-Qazazib di tengah kamp Jabalia. Diketahui sayap bersenjata Hamas memang kerap meledakkan kendaraan Israel di sebelah barat kamp pengungsi Jabalia yang terkepung. Serangan itu juga menargetkan tank Merkava dengan berbagai jenis senjata. إذا رميت ولكن الله رمى. سأقوم الآن بإذن الله عز وجل بضرب الآليات المتقدمة منطقة القصاصين. طبعا أنا كرهت يا صبر يا ابني ربنا لهم تجيهم سلفلة يا غالي. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.